kumwe. Imbaraga ushora mu kuririmba ugerageza uzishore no mu gutegera ijambo. Inyuma ko muranumva neza kandi ndasaba umwuka ngo mvuge nitonze cyane. Mwongere n'abantu bakiyabongorerana ntibaceceke n'izindi. ntabwo tuzi ko tuba tugize ngo tworoherwe mu materaniro cyangwa mu mubiri. Hari igihe ijambo ry'Imana ryo rishobora kuba ribitsemo umuti wawe. Turi kumwe? Hanyuma tugerageze kujana Yohana 3:16 Bibiliya bavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizeye uwo mwana asishiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Asishiwe Yesu. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Uwo murimo w'urukundo wari mu mutima w'Imana niwo watumye Imana, turi kumwe, niwo watumye Imana itanga umwana umwe wayo w'ikinege. Kumpamvira. Haleluya. Amen. Ureke ntange haleluya. Yego. Haleluya. Imana yakunze abari mu isi cyane zayikoreye muri yo bituma itanga umwana wayo. Amen. Nibyo. Kuko Imana asishiwe Yesu. Aya makuru yo gutanga uyu mwana ararusha ukuri kuvuga ngo twari hano. Umuntu avuze ngo twari hano abavuze ukuri, ariko amakuru yo gutanga Kristo afite imbaraga n'ubugingo muri twe kurusha uko kuri kuvuga ngo twari hano. Yego. Asifiwe Yesu. Ntabwo ari amakuru yabwiye abigisha no kugenda arabwira ngo icyo akora muzaba abagabo bo kumva. Umva guhamya Kristo ni uguhamya umurimo yawo wamuzanye. Amen. Amen. Kumuhamya ko twakize indwara. Umva, kumuhamya ko twakize indwara ni ineza yo mu mubiri. Kumuhamya ko twavuye mu zaha ni ineza yo mu bugingo. Amen. Mwakira ijambo ryawe. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe. Imana ihumbugishe. Iyo bigeze utamuza mu mugira ufite pasi. Bwana sifiwe.